بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رمضان آينا ديشلي ينا بالملمخم مثلا رمضان بير مسلمان دغنر رمضان آي ديلنا بر مسلمان أقلنا قرآن كريم gelmeli. شن رمضان آي ديلنا مسلمان أقلنا قرآن كريم أقمق قرآن كريم تكرارلمق قرآن كريم dinlemek قرآن كريم ختم etmek yani başından sonuna çıkmak gelmeli. Çünkü Allah Teala mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında uğradıp başlandığını bize haber veriyor. Allah Teala Bakara suresinin 185. ayetinde aydiye "Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an." Ramazan ayı Allah Teala diye Ramazan ayı Allah Teala'nın Kur'an'ı uğradan ayıdır diye. Kadir suresinin 1. ayetinde Allah Teala diye "İnna enzelnâhu fî leyletil kadr." Biz onu yani Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde uğrattık diye. Yine de Allah Teala Duhan suresinin 3. ayetinde "İnna enzelnâhu fî leyletin mübareke." Biz onu mübarek gecede uğrattık diye. Yani Müslüman doğanlar Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayının Kadir gecesinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uğradıp başlandığını haber veriyor. Şunun için Ramazan ayı Müslüman doğanlar Kur'an-ı Kerim'in mübarek kitabı Kur'an-ı Kerim'in uğradıp başlayan ayı ve 23 yıl boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bölük görünüşte vahiy edip tamamlanıyor. Ramazan ayı demek Müslüman doğanlar Kur'an-ı Kerim ayı demek. Şunun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de haber verilişiyalak haçanla Ramazan ayı gelenine her Ramazan ve Ramazan'ın her gecesi Cebrail aleyhisselam bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile Kur'an okutturlar. Diye enne Cibril kana yelqa Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli leyletin min Ramazan feyudarisuhu'l Kur'an. Cibril perişte yani Cebrail aleyhisselam Ramazan ayında her gün akşam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen Kur'an okardılar deyip Buhari ve Müslim'de haber veriliyor. Ve ta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün günümüzde çenni Müslüman doğanlar Müslümanların arasında Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek, başından sonuna okuyup çıkmak yörülge sünnet adet bolup geliyor. Hususan selef-i salihin yani ilkinci nesil Müslümanlar, sahabeler, tabi'inler, etba'at tabi'inler, ondan sonra mezhep imamlarımız, hadis imamlarımız Ramazan ayı gelenine başka dünyevi işlerini ağırlayıp özünü tutuşluğuna Kur'an'ı bererekenler. O köprak Kur'an-ı Kerim okumaya çalıştırlar. Hatta İmam Şafii'lerden, İmam Bukhari'lerden ve başka imamlardan Ramazan ayında 20-30 gedek Kur'an-ı Kerim'i hatim edenliği Müslüman doğanlar bize kitaplarımızda haber veriliyor. Demek Müslüman doğanlar bizim Kur'an okuyup bilenlerimiz Ramazan ayında elimizden geldiğince Kur'an-ı Kerim'i hatim etmeli, köprak hatim etmeye çalışmalı. Okuyup bilmeyen doğanlarımız var. Ay ben kendi dilime uğranıp doğru ben ders almadım, sakavlap okuyan deyip oğuşakluk korkuyan doğanlarımız var. Onlar hem Müslüman doğanlar başarandan okumaya çalışmalı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şohili sakavlap okuyan, dile uğrulmasa da kösünüp okuyan doğanlarımıza da bu işlap bir hadis aydıdır. Bu hadis Buhari'de geliyor, Sahih Buhari'de geliyor, Sahih Müslim'de geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ ف۪يهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرًا. Kim diye Kur'an okumak özüne kıyın düştüdü, sakavlap, dile uğrulman, kösünyanan bolsa, şonla da okuyacak olup dırcaşyan bolsa diye lehu ecran. Ona diye 2 ecir badır, 2 sogap badır, 2 sogap badır deyip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ay diye. Näme üçin? Çünkü ay men okap bilemok deyip boyunok başarandan okumaga dırcaşya. Demek men dilime uğrulmaya ay dolu bilemok deyip käbir doganlarymyz soğuk salalyk ediye, bileninden okumaga çalışmaly eken Müslüman doganlar. Hatta Arap dowletlerinde Türkiýede Ramazan ayında gowy yörelge ba mukabele diýerler. Mysal üçin Kur'any dolu okap bilmeýän ýa-da ýaňy öwrenji bolan, ýaňy başlangyç bolanlara golluk bolsun diýip öz aralarynda jemleşýärler, bir mollim saýlaýarlar. Kur'an okap bilýän mollim daşynda da ýaňy başlangyçlar oturup ol okaýa, olaram şoň izinden izarlap şeýdip Kur'an-ı Kerim'i hatim edýärler. Hususan aýal maşgalalar öýlerde zatda jemlenip şeýdip goňşular bolup mysal üçin hatim edýärler. Demek näme eken Müslüman doganlar elimizden gelenden okap bilýänlerimiz hatim etmeli. Okap bilmeýänlerimizem başarsa özi hasgawy bolmasa bir mollim tapyp şoň daşynda üýüşüp şoň izinden gaýtalap hatim edip bilerler. Hususan Müslüman doganlar inni durly programmalar ba telefonuňyza şolary ýükläp okulşynam görkezip otyr, ýazylşynam görkezip otyr, çalyrak okumaly bilýän bolsaň şo taýda izarlap dinläp hem näme hatim edip okap bolýar Müslüman doganlar. Ahir bolmady, okap bilmediň, harfam talaňok, diliňe mögürlenok, fursatyňam ýok. Bolmanda näme Müslüman doganlar dinlemeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
وسلم إمام أحمد مسندنا قال الحديث الندية من استمع إلى آية من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة كم الله تعالى كتابنا القرآن الكريم دن برجع آية تنلفة شونا است سوغا بارتر دي يعني مسلمان دوغن أي دلما ورمد أقابل ما قرآن أقابل ما غادي بنام برقرة دقال مالدال هم أبدا قال مذا التلفون وقرآن شنا يكلب دنلا ملي مثلا شين أولوغ سوريان ثن أولوغ دباريا خان دنلا يا بر أترون يرينغ إيش يرينغ يا برشقة يولو يراب باريا خان دنلا مل مسلمان دوغنر دنلا نم شينام سوغابا يردا مسلمان دوغنر يعني حديث دوامنا في صلى الله عليه وسلم ديه ومن تلا آية من كتاب الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة كم الله تعالى كتابنا برجع آية أقصى قيامة كنشون وشين نور بلرديه قرآن كريم أقوم أقلون عمومنا قرآن كريم أقوم أقلون فضيلة وارده كان حديث لروا وفعل شنشولردن بيري في صلى الله عليه وسلم ديه خيركم من تعلم القرآن وعلمه بخاري دقت يا أبو حديث لين خير لينغ قرآن كريم أوردن غذردي في صلى الله عليه وسلم أيديه يندا صحيح مسلم دقل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ديه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كريم أقام شنك قرآن كريم قيامة كنت ذا شفاعة تبولر ذا أرخش قردي في صلى الله عليه وسلم أيديه ينبر قرآن كريم أقام أقلون فضيلة بارد حديث لردن وبو حديث مسلمان دوغنر قود شنسك بذ قرآن أقام أقلغا أقيان والثق أنكدنم كب يبش مقلغا بالميان والثق أورن مقلغا اترق برجك هو أثل نرجك مهم حديث لنبيري في صلى الله عليه وسلم ديا بحديث ابن ماجد دقتشيا دارمي دقتشيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس صحابة لريذلن في صلى الله عليه وسلم ديا انسان نرن إشنا الله تعالى أيرتين يقين بولن الله تعالى ولي غلور بادر دي الله تعالى سيون غلور بادر دي صحابة لردر وصورة يالر قيل من هم يا رسول الله كم أولر دي النبي صلى الله عليه وسلم أيديا أهل القرآن هم أهل الله وخاصاته أولر قرآن أهل در يعني قرآن أقيانر قرآن أورانيانر دوام القرآن أوران بشون إذن بولن كشلر أولر أهل الله يقين بولن الله تعالى ولي غلور در وخاصاته الله يقين إنسان نردر دي فنوش المسلمان دوغنر بر إنسان اگر نيتبر الله چون بولسا شرطي نيتبر الله چون بولمول يعني إنسان نرمان قار ديسنر حافظ ديسنر تسودن ديسنر دي نيت بولمول دال اگر بر إنسان نيتي بر الله چون بولسا خالص لله بولسا وشونيت بلن قرآن كريم يبشيان بولسا قرآن كريم أورنجك بوليان بولسا جيجون قرآن كريم أقيان بولسا قرآن أقمسا قنوشن قرآن كريم أقمسا إذل قويا سوسوز غالن بالق يالق قل بيراخت بوليان بولسا يرقتن قرآن كريم باغل بولسا شول مسلمان دوغنر شول كشيني الله تعالى قوور ياندينن علامتي شول كشينن الله تعالى ولي قلدونن علامتي مسلمان دوغنر شونun üçün umumunda hemişe Kur'an-ı Kerim okumağa çalışmalı, yatmağa çalışmalı, hatim etmeye çalışmalı. Hususan Müslüman doğanlar şu mübarek ayda Kur'an'a beter ahmiyet vermeli, kan ahmiyet vermeli. Eğer Ramazan ayı gelip geçip eline Kur'an-ı Kerim almayan bolsa, Kur'an-ı Kerim okumak, dinlemek, öğrenmek kellene gelmeyen bolsa, bu Müslüman doğanlar gaflatın alamatıdır. Şonun üçün näme gayret edelim, mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yapşalın Müslüman doğanlar, hatim etmeye, okumağa, bilmeyenlerimiz öğrenmeye çalışalım. Allah Teala hemmemize tevfik versin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.